Kwergi weche mag thieth maneno gai mardo David Marago koni piny owacho mar Kenya Kwanza ni kod paro matio kod amuri mar jopiny puodho chudo moko mag mibadhi madhine ji manok piny owacho magisani ntiere kom. Koloso kaunti ma Kwale, Maraga okoni golo amuri lwet Attorney General nyiso ni piny owacho ntiere kod paro moro piny mar puodho winjruoge mabro nyao mibadhi ma ok ginywando Attorney General man kod ting' mar nono ka bende winjruoge ma piny owacho donje oluore kod chik. Okonyo oganda jo Kenya mondo bi oyier jotelo ma joratiro kendo manyalo rito mwandu mag jopiny kaluwore kod dwaro mar chik. Hiyo muhuri ya serikali inatakikana kukaa kwa ofisi ya Attorney General. Ofisi ya Attorney General. Na wakati inawekwa kwa maandishi yoyote kama contract, kama ile contract, Attorney General mwenyewe anatakikana kuwa huko. Kwa nini? Attorney General ndio sheria mkuu, mwanasheria mkuu wa serikali. Anatakikana kuwa huko kwa sababu kitu ambao watu wa Kenya wanaweka muhuri yao, lazima Attorney General ahakikishe ya kwamba hiyo kitu imefanywa kulingana na katiba yetu. We have about 815 days to go to the next presidential election. We must take a decision as the people of Kenya that the people we elect into office as the next president must be that one who respects the rule of law, who respects the constitution of Kenya. Kwa safari hii hebu tukaeni chini tutafakari, kwa sababu si kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya kile kizazi chetu kilichoko huku nyuma. Tukiangalia nyuma bado tuna wajukuu, tuna watoto na bado nao pia kuna kilio. Tuwasaidie